Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. Kitcheng Siapong Abarim Karbi Student Association Alumni Meet 2024 Kipamanpon. Pini Paikuni ni Pai Kre Porni Langkung Habib Memorial Town Hall di Pualong Abarim Karbi Lo Charlie Asong Mate ex Student Association T Hekpen ex KSA Alumni Meet 2024 Kipamanpon. Jai Mekating Pen ada por Pfizer Kepen Lamain Thorpon si Puthot Karli Tang Atumaphan Chikimo Pedopon Deadpen Anarlo por Phai Krehini Pen Radamaipi Pedopon. Bangso Mayalong Alhisar Poman Pen Kachetong Dun KAC CEM Dr. Tiliram Ronghang Papangjang KAC EM Madhuram Lekhe Lumajong MEC Johnny Timo Dhansiri MEC Tilotuma Hasnu Forest Board Chairman Sarthi Kramsa Team Tiger NGO Maipu Dhansing Kramsa Anparta KAC Klembarim Kiduana Tumpen Chetong Dun Bangso Mayalong KAC CEM Dr. Tiliram Ronghang Pen Kaning Jiponki KAC ke politics ke pathualong dunde dat nangji lapen Karbi Anglong arada kari hemprek mati article 244A ke hangta hang jam je dat nangji lapen hemprek amen pen ham phangasong am hang pathek the dat nangji kachisong ke cheng a ham phangasong along si Karbi Anglong arat kidu on lapen political kidu atta chirab du nangji hemprek ke hang kachisong cheng atumke kanchas dikom KAC lapen Karbi riso dorbarato henlo lasinon puta kanchas dikom KAC atumke hemprek hang bomlang lasi kanchas dikom amaipu ajitimum alongsi chirabdu nang popasi ningjipo dipu pen surgeon sing timo Karbi Anglong News Bacalia song 1986 pen api 1987 na anekan 27 November lasu dongkam kamono Abrange RKMS dijob den api KSA Karbi lo bacalia song long po simbol bangke so long po simbol along ke claim un ana bang puang gitu mane ke politician mane bangke doktor mane ke engineer mane ke SP man ta dolo nitiran ka dolo lapen ke nora bangke ala rentok bida dolo lapen ke ako DC man lapen chopi MP man ke lage morsi disulo ala ke lasuka chingrumo long ko ako ke sengtu langsung nongko kajian tu langsung lagi macam lihat sama nong demancing tu kerja presiden ad hoc committee ke sar imteron la pen ke Edward pe langsung pi di purung dia long pur kerja committee nang seng langsung ke umur sing di solo presiden bangke la pen ke koncum bangke non ke alang liar lagen lo kalitan bon sumro ronghang alang kunci patir ki bonsi ni lima langsung sentro ni lo kemon lo api bangen ni subcentral presiden man lo kasi pini la so bang bom si abari matum an lembang kuang betum an la so si kacing rumah mai cing atitong cing kije thanan mate an sancora pedan la so ni sai itu atitong do apreka sayang deng kali dake pini mane ban ka sorsa man ban ki foto kala so hot claim ra pe jenil tum lai long bo ke se lo ke kaskom kancas kom lo ki lapen KSA lo lapen ke karsa karge so do ba claim ra pe si hemprek hang ra pe kala so kenang tunang ben sinonta la so KSA ke ke komiti abari mangga cingrum maya kapre kan KSA unification la bangke cingrum lung de melo isibet si KSA bangke sita ni lipudia bangke badua KSA arono kita je joka political party abin jitang ke naye joka political along de political party along chipo kunde de naye chera pra plan de laso to blog de joka political party to kechok che kijong munjia bangke ala to ke ardia gejat lasin lipui ba kacing rumah hin bangke hin bangke ningrong pak lo cingrum theklong de aso se me po kar bi lo macam le soyong si siwet klai vet nongi boson di theklong kar bi kur pong mong ben ala KSA ta po du kok son lo kasi klai vet dulu belum te ni bangke ningrong la bangke Karbi Anglong
kisum building hui pen ke song embrek pen jeng long akapre rasa yang nekta kes ke tum ke tum so photo ko mat nasi climate dolo pon se isi bet dolo plom de lasi jara sa yang nekta chun Bari kes ke amai pulo Sing in 1971 lingkan macam lingkan dua cari song amai pu diri pi amai pu lang liteng kalau kan rock lang li cari pun kalau sungai bila sing lingkan konsun kan lasi alang li non kido kita kahem mabe pasiku lasi dilihin pen kontraktor tu man tuning di pen sekro yang non sekro yang thong ki kong kita project ini Nelito malasi putharara tumke taun nangni pupen rathur pak asyang tong kachibi. Kiduk dat arara phanke taun kenangji puke nonomat ke rong troxi atumke nang nilang pupen ase ki thepen kachesong ang tong kachibi pon. Sonsi lakhaing kore trok duarbaguri constituency ke parlopon dolamara taun rong troxi arong atuma phan taun ke parlopon ji pupen malasi putharara tum nonomat ke taunawai kang nang parlopon angni Athiki nonomat ke kiduk det arat saide lasi nilitum ke taunawai kang nang parlupon lote kiduk det arat ahem tunatum pinang kisung tokok tahai lasi bangso taun nang parlupon long lepusi ase ke thepen malasi puthararatum kache songpon taunawai kang ke parlu nang jirong troksi arong laki sarthi kruarong maha kruarong sarbura ing tierong kang dir teronarong hemari phangchorong chikong terangarong lapen kanyarong phararong atum henlo Lasila bang sorong at tumabangke taon nang parlupon jipuke che don don thekhe mate taon nang parlupon long lipusi sodak pen kachi songpon lapen nonomat ke dolamara taon along kachi pahem phupon ke VP Devin terang mei phu mongol sing terang atum taon anat aputhak che parideng ponlo bonta rong troksi rong atum ke taon nang lipusi rat asyang tom chibipon News report Aron Tikathar Karbi Anglong News Ingdeng ke thom Karbi lamet amai ke ali ni jang long ria mai ningka ni se kamai pi ke paman po phai kuni ni phai kre pho ni jang Karbi Anglong la khai si duaram la constituency ke palo phok song hon bit pa thu akla malong ke ali atum pen ingdeng ke thom Karbi lamet amai ni jang long ria mai atum pen ningka ni se kamai pi ni farman ke paman po sonsi ili Karbi atum setami lamet lamchong ke pangchu ji aphan pura lamet amai atum pen patir pi ponlo Pini bangso keceng siarni along alihya mana pengpen local MSc Prabhat Chandra Taro EMKAC Duar Amla Mojadar Krishno Teron Khorsing Be Duar Amla BJP Mondal Committee President Pen Chenglo kethekedingatum chetong dun renti sonsi pini bangso mai along lamet amai nijang long ria mai amai phu sarim be pen mai chari ponsi mesen pen mai pichun ponlo amri pen hemari bongrong Karbi Anglong Data solvent the thing that Chief Minister, Finance Minister, the thing that yang wan pi borang hancur leone. Aro lahaya puri ve mate non mon sam kiwan theg bang talang lilo. Lahaya we son de pinya son mail dulong le. Ba ingdeng thom puan pu long ria mai pu sami hoi tu aprang ka widet non kicheng lang po jo ne sing deng thom vet lang. La ingdeng thom long ria mai mate Karbi lamet nijang Karbi lamet long ria mai dak niltum hoksong Hornbill Sports Association along niltum tirikam hoi paniltum kibi pon long niltum ta nengarong mo api purki mus samil haidu po penan pars tami Karbi Anglong nijang Karbi Anglong rat kalilo adu kabe pirkelom do ana Karbi rat phamsta niltum chuning rilo Karbi alam pichanai Karbi alam pinchonai Atema lamet hello kaya harti pulo loji mate aina puno loji long celang setami ili tu minang son jika cetek long ma la son su isia kaya loji pulo tangte lamet hello nasi lamet long celang lo pulo tangte lamet aloji long celang lo pulo tangte la so kai ko ansi alam ki atomo ati or lun kan kadu ko bipirte lahai kithek ma ke plang ma kiun ma lahai lam bang ke lamet along si plang dak tik bang ke tum tala se bulo jatir da pun se kahito ko se bu se kei
आलूजी के लामेट हिलो तक बांग खे तुम लसे पुलो लसे लामेट ला अभी पुलो ते पिनांगा खे तुम के alam की इंचो चदत को लाहे alam की इंचो चलो पुलो तंगते mua pi ke arne si ke labang so alam ke tirthe long virdet akhe ta do lo base itun karbi khai karbi alam ke chan na athe manon het jong pina ana khe mata asamalong ribenda asamis alinguisa bangke drupoti bhakha pusi mane security long pon lo dan alang litum pan asamis alam tami abari malam pusi lahai ta insai kan kum kan sai lang pon lo muarni sili tum karbi alam tami la khei barim chot kali alang tum ching ki jathan kitok kelang alam ki tami abarim alam ki bu hadi rasa security kilong ye pan rasa recognize kilong ye pan bolo thegili tum tami kabori nei do ulang declaim nei do ulang la se lamet guru sarpu sarpi tum ajil ding klui pen la hai bori bom suang bom lo lan sosial yang tum favorit kena arna menonggil kami hanto alan tum asu ilitum asu an susai ilitum hai lamera putak sami cirok tok cingrum cetong cerli bori dan sami tok bang cabang tum sami anut tin sami lamet aparman tuke apor cipi pen kama tha kamun cipen tok ke le alam sami cingrum cipeking pen bori lo pulo tangte nipi nelam ni cinghon cenam ku ang thek pen ele tum jong si bori thek lo pulo tangte penan parta ke thek ke son ta du ko ita hai kiunia son ta du ko hai sarlam kita du karbi sarlam te claim lo pulo te chun po bori lo pulo thek po alam kita du la hai alam te ele tum akhe abang putin owe kimi abang putin jong si la hai alam ke bang ele tum ning TV kontek lo pulo tangte bang ke son ele tu makai alam ta karbi alamet ta chupon po usin lengkel la ben putot la nijang karbi lamet long riamai tirikam amai pu ai sapsami kadu ko pan akhiro ben nengkang sang hidumi pajit tu Lalu sa Kedam tang phai ko ni phai cricket homani ni rep rong asar kra mahang ka thegarani kai pholang so picnic spot along awareness program kipidupon la sonsi la khain ko trok dor bagri constituency angka karbi rong asar mati ingdengpli amahang ka thegarani ke paman pon bangso mayalong ko sonsi rong asar atum tvdc lapen tvh ko an aja kong duma labang solam klardak pen chithan timum ponlo lapen non malom kipi avi form apothak rong asaratum ningkang samsi chipek langpon lapen pinangan rong abasa pietumta chetong donsi bangso mai rd pidun la pen awareness program setami kepedo ponji aphanta chingki chethan pon pota nang pachini du Ini mirip hawa orang saramai Indian on trophy katalon pula. Ni tu non Indian clear lo. Ani kan bang kan itu nang talon bom lo. Ini kan bang Indian clear. La ni tu me coaching room bercitong berta apa dah long dia pot la si pini ke long ko pinangan orang asatan nona citong dulu. Sila anak citong teman kan itu kan sepede bangkel lo TVC traditional village court bang sebutak lo pina dum certificate kilong tang tum si ong lo ini kilong lihat tum ta mu palong ye pan ini tum pan nang citong on bisini tum pulo ini tum manang pan lo putin ini tum palong ye pan tame cingwa aling thiremen cingwa sing sa idam je pasini pulo la pen ini tum solong TVC long ko ana ja kong duma sebutak sini tum cithan lo sepede lo shopping ben si rada tum ta amek kang lenti lo thiba rong asar tum pulo tangte nona dina kaya bang chirok tok ti pulong ta jara makam tame chini din de podun de so posi me thai tame ki bunji sele nam ni salam serai antela non malom kota laban so kutan pi ko malam hi nan tum rong asar hoi pen ko kilo jadi
Kisilam monalena kari thedu tulang dan ang tak dalang. TDVC palama. TDVC bang tameni tum jithan. TDVC bang kela ke tum pina tum drop non at present sarkar phan ke runang kok hai. Non at present sarkar tum phan ta pina tu ke kabadha dundu palong lidet je phan. Ani lage panchayat china paludlo lage siksidul ke pavir det pubul. Hai na tum ta do silai ke opposition tum sita mela bang chiri nahi babang ni bang. Ye Karbi khai phasi ki ban pikilong lu pulo tangte kumak thuma makiwan thuman mangi churu bek na ko yibong ta. Ile tuman ne la sila so TDVC bang tame panchayat kali ati Nagaland, Mizoram, Meghalaya along he de la so tangkali lu na pelo bang pulote hadak central government along ke ahead amasi leke panchayat along ban bang te dak panchayat li dalu mati dorbar snong pason si Meghalaya long tabang pen Nagaland asong ta mitang traditional men dolo Mizoram long das traditional bes bang asila bang TV bang ke opposition tu mata ne li pujin ha tu kali kala amat oppose tum thai pelo tu mak Karbi tum kising tu ite ke dar hakku penda lason lo ye bang claim ki mission ki chok claim tu manda rote the asolo Bright Future Academy English School along Children Day come Annual Sports Prize Distribution ajai mek kepechon pon. Phai kuni ni phai kripli nijang Karbi Anglong lakhai sidoram la constituency ke parlo tengara langso along kedo Bright Future Academy English School along Children Day ani pachaton donsi. Children Day come Annual Sports Prize Distribution ajai mek mesen pen pachon pon. Pinibang so ajai mek along alihia mana pengpen Manu Ranjan Midhi CI Baithalangso Police Station, Jadop, Borthakur Lecturer Samson Singh D College Baithalangso, Babu Tiso, Administrator Bright Future Academy School, Sonsi, Mongwi Tiso, Jameson Inti KSA Member, Hamren District Committee, Parents Penchenglok, Ketekidigatum, Chetong Dunrenti. Pinibangso Children Day come Annual Sports Prize Distribution along Kedamtang, Nipai, Troxy. Phai kunia chiklo surihini rain ko rablianing kan arni ke pedopon pregjam ke pathupon ke hayatma phan nong isitame pipa jerpo wothat lang sopen khoya tiso Karbi Anglong news engra lang su les Karbi Anglong hawar along yetum dak tora tiso rong long a Bright Future Academy High School of Hem iningan ningkan pi ke chok Children Day talon poniglo nili dak owner mate administrator iglo lasi nili tum laso hawar ke pa phi hup che theglong si nili pen pualang li assistant administrator mongwe tiso sar pen nili tum matha chingwai chingsai pen matha si nili tum dak school bang mission school kenang sot pu matha pen si nili tum dak Bright Future Academy ingku poniglo lasi laso school ke lage nitum ke bang jilang sitame nitum ansose ke ba prang monthek laso school ansose nong che thang ponji phansamen un an ke nitum bahini body ponji lapen chunwek ji pusi ning the ponlo lasi lada ki chun ji aphan pulotangte ilitum Dakar lok pen puno kapre ka dim pen puno itu ma asumar school nang chotoy dun pen nilitum than bang pi tum ke than ke pa ki mum pen an so se ke bang jilang man ke nilitum asumar pathek konpu pu la so lam chak sinili pi pon lo la si ke bang jilang ne kan non pining bang ke nilitum class 4 an velang sitame ke bang jilang bang ke nilitum class 5 class 6 anta poniko la si kapre arong mate kapre ka dimpens tami nilitum laso Bright Future Academy long nahumri pen next 25-26 session fan admission nang ki endun pen nalitum asomar dak nilitum Bright Future Academy long pudam lo nang kethek ponjia fan tami nilitum admission nang endun poposi ning thepon lo kadu ka ve somar dak kachari somar bang kon sidol ha non mat ke kachali somar ke lower KG pen up to class 4 anwe langma total 79 student lo lasi ke bang jilang bang ke nilitum laso Bright Future Academy bang ke
100 plus mate 150 student wangi pusi ning cha khalo athe nilitum athan bang pitum ke than ke mission pu nili chethek dun long ma si ke wang yilang bang ke parents tum ben tame mission a report long pon lo je teacher tum than thek share la pen osmar tum han kang hon pen dang lok ke than ki mum ben ta mission pu nili char julong pen ning rong piklo la si ke wang yilang bang ke dak so bright future academy bang ke next season bang ke 100 to 150 student wangi pu si ning cha khapon Bokajan constituency MSA level Khil Maharan 2 Gachpate Kechengpon. Pinipai Kuninipai, Kri Player Nipen, Hanjanglangso Sport Association, Patu Oklamalong, Bokajan constituency MSC level Khil Maharan 2 Gachpate Kechengpon. Sports and Youth Welfare Asai Campaign Chapater Piponsi, Khel Maharan 2, biggest sport spectacle po ATP, and Ponpen Kitcheng Sikachapate, Bokajan MSC level constituency pensi, Ni Thoma Parman, 14, 15, Lapan 16 Anapan, Kachapate, Cheng Pondo. Bangso Khel Maharan 2, Kachapate, Ason Lake, Athletics, Kabaddi, Football, Chess, Road Cycling with Traditional Cycle, Kachapate, Pedopanpo. Khel Maharan 2 Kang Pupon, a mile on Alhisar Pomanaping Penhemari Tokbi, Mai Pusari Hajan Bazar Committee, DSO, Relation Ronghang, Dipen Sangma, Mai Pu, Ten Glinjan, Sport Association, Amit Puran Terang, Hanjang Langso Sport Association Tunbang, Hanjang Langso Press Club Mai Pu, and Senior Reporter Klingdon Terang, Anand Terang, Senior Reporter, Jubel Malar, HSA Assistant Secretary Vishnu Lekhe Publicity Secretary Lapen Kaprek Man Kiduatum Chetong Donsi Mesen Pen Cheng Pondo